Vespa dari Sangir. Bapak jalan tadi dah lancar? Alhamdulillah lancar. Tadi emang sempat hujan, Pak. Nah, mungkin dia baju merah kok datang, akhirnya terang benderang oleh kan. Kampung gitu. Kalau yang ibu ko lah pro di Siko Masana, insya Allah aman. So high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Feet of flame. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop when the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Rame di Kadewa Bujurna sana. Balas selesai makan, Bang? Oh, ini. Alah selesai ini. Bos sedang papiri mana gitu dah. Tambuh nih, tambuh. Nah, lah tambuh nih. Ya, tenang. Lanjut. Ini Vespa dari Sangir. Bapak jalan tadi dah lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Surang udah ya? Surang ya. Vespa luar biasa, ngopi dulu dah, mampir dulu. Iya. Udah kuanya. Wup. Luar biasa di sana. Kok. Yang itu yang tanggal 2 petang tuh Bang.
Mantap, mantap. Mantap. Ambil sini. Mantap. Enggak dari suatu gitu. Nah. Dari Indarung. Oh, dari Indarung. Oke. Kita dari Indarung, Padang Besi. Kare lah nih. Oh, Padang Basi kare mah. Dong. Oke, Bang. Indarung, Siap. Padang Basi. Lanjut nih. Dadah. Tambuang bukan ke sana. Dari Jakarta beliau. Kau merah sana. Ke motornya sana. Nah, ke Jomorbi Delhi sana. Jauh sana dari Jakarta. 500 cc. Nah, sedang elok kadang sana. Aku tanduk kemari sana. Tanduk ke Puncak Binuang tuh. Hati-hati bang, hati-hati. Kau 500 cc sana. Lanjut. Nah, sedan juga lancar sana. Tuh. Tadi sama detik. Bang kita sampai sana. Oh, ini alhamdulillah sampai. Bagaimana perjalanan tadi bang? Sungguh sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Oh, leda pakai hujan tadi dah. Oh, lah bah sengaja tadi bah pindah hujan ke situ di bang. Iya, alhamdulillah. Naik bawa sekolah kan. Betul deh. Suti, sih Siap. TV kan? Iya, iya. Tanya jangan Pak Tadi. Bantu lah boleh makin banyaknya. Pak, berapa sekian Bapak, Pak? 30.000 lebih dah salah. Tidak banyak, Pak. Betul. Alhamdulillah. Aku masuk CTV Pak. Siap. CTV Pak. Pulang le sana. Pulang. Setelah mengopi, ayo makan mie lama, pulang le ke Bayang sana. Setelah selesai ngopi nih. Oke, hati-hati. Siap. Pengen main ya mat. Merah menyala ibu, merah menyala. Ketemu lagi. Sehat ibu. Iya, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana perjalanan ibu tadi kau? Oh, lagi keliling-keliling kami. Alhamdulillah sana. Kemarin terakhir bertemu ketika 2 RKM sana, RKM 3. Betul sekali. Tadi sempat gerimis bu. Tapi karena baju merah langsung cerah langsung ibu nampak itu. Itu kan. Pasti kami agak kaget loh stay nih bu. Tadi emang sempat hujan pak. Mungkin dia baju merah kok datang akhirnya terang benderang boleh kan. Oke, selamat datang ibu di Puncak Binuang. Mari ngopi dulu. Siap. Koyo kok. Alah siap ngopi nih. Siap ngopi. Oke, sip. Gini. Jadilah tagih lo balik sana. Ala kancang oto ko lari ke bawah lihat kemah. FPK 87 FPK Depkes 87 Padang, kami selesai reuni di Rasa Big, Pantai Rasa di Bungus. Jadi ini
kembali ke rumah ke Aidali Lolo Surian. Oh, jauh lah Pak perjalanannya. Nah, jadi kawan-kawan ini ikut sama. Amin. Ah, Kampung gitu. kalau yang ibuku lah pro di Sikomasana, insya Allah aman. Pemain lamo. Dulu ceritanya pai ceda mas. Nah. Ya masih jalan buruk. Lanjut, hati-hati. Ini sanak-sanak gitu. Lagi rehat sanak. Di puncak Binuang. Nah, tuh. Penat-penat nih dah. habis padi di Jawi, Bang. Siap. Lanjut. Lanjut perjalanan sana. Ini rombongan pedagang dari Kabupaten Solo pulang dari Pasar Sago sana.